Niwirigiro bwako nwithirite wina ntuku njega na ngukugwata ugeni kiri Nteto chetu cheru themwe na rweri tariki 11 mweri ni Jwena mwaka ni jwa 2023 nkureterete Nteto kuma kaunti ya Nairobi Embu Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru. Amona Nteto ira nkureterete ni siasa kuoneka kuthundia Tharaka Nithi kiri kuthingatira kioto kia antu bairi baria boragirwo mwari mutongeria wa bodaboda. Dr. John Mutunga kweberwa za mukaririgite wa ngwataniro ya bunge ba Meru kanya kaunande kakinenkirwa mugambire ndekiri. Mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara ni umwe wa memba mugwanja ba Kenya Kwanza baria bathurikire akamiti ba partisan. Akariba thirugaiti gutetane wagi botungata sibitarine ya Kirimampio. Mwana Nteto mathithio ntukuana rwani MAUREEN Kome na ningetwa MAUREEN KINYA na Nteto chetu chiriambiriria thaiji. Mubunge wa Tigania West niwe John Mutunga neberetwe za mukaririgite wa ngwataniro ya bunge ndene ya kaunti ya Meru na gite giki kiawe kwithwa gikinenkerwa mubunge wa Bore niwe mugambire ndikire abunge baba ni bamenerete Mutunga bakiuga noka gwitithwa na mbere ngwataniro eje wenka ati kwaranire na mtu Kinya uriko ontobura butethirito bukibagwiria tukiaranire na ndagitari Mutunga nethiritwe agitarireria ati ni siasa cha mwaka jwa 2027 nicho chithithiritwe igitonyithwa endewe ageta na mbere na kwithirwa agitungatira antu bawe Batigania West. Boniface Mwongera gatwambiririe. Daktari John Mutunga kanywithia wagishugo bunge roterwa Tigania West kumira ja gwita na mbere na lite mukarigite wa ikundi kia bunge ba Meru Parliamentary Group. Baba ni abunge bunge bonde no romwe iba mokinyukirie nthiguru Daktari John Mutunga na wekira mbunge kumurotera Bore ndekire muruitha ni ndereba wao kwa kagita kangi kamyakena mubunge John Paul Mwirigi ne munini mukarigite mutongeria ateta wenka mutongeria tana atongeria bangi na mutongeria kabwiru kwira antu ne ara uramantu jakari itokalite tukiuria ibire bibingi ne atagukarika na ibuije batu ya Meru tutonekana twitite kwa vice president tuli atongeria baraba Meru niki ni untu twanenkaniro tongeria na tutura kwirwa tutirona kanya utongeria bugaruragwa nike riria antu bara batongeretwe baigwe batena imani na mutongerio ubu batongeretie kore mokono ni otongeria bobwega amona gwitie gikundi na mbere ja kyawe ija moja makosa jira bunge baba pakwa Mutunge na John tumuthania ng'ombe aita kurithia akinya Lemuru akama akinya Mutewa akama akinya Genjae akama yekinya kora ng'ombe kuraeria utento biekwo mumero tona bya onka ibo ntwatereka to chenjie tonengene murithio rithia kemero kwa murithio rithia atera bari viringi lakini manto yange anto utrimana na arora bako wabokethania alafu ba sideline atongore barabange ya ututi amwayo kibachokeria mubunge Daktari Mutunga na ugitenjuri ya bunge kena ruido nwe nontibe ya kethura kiromba gitekyo gavana ndene account ya Meru 2027 undendete unity ya Meru bawatanira kabisa na ketha kwibyo tukona twi Meru tona twitithina tukagana equally kana equitably tewethira ichamani kutukana ndi no wokona intobire biri okaitha bangi unte arakio rongo na ntendete kwa rongo imbariri tuna yumbe bakenda tuthitangwe yo ndenda berire ari ntethitangwe bayeli kwantu bathomete kwethwa chairman gokwa yeka kukwatanira na siasa cia 2027 bakaua Mutunga na kwenda kwa ngavana 2027 utumukirie muno amba kwa ngavana na pengine bembo kwitha bakenda mantu yangia yeu undi thoma siasa kimantu ya na kwenda kwira atongire wa Meru nkaba heshima leonde na 2027 ikaringana na muntu tu mantu yara kwenda
mwaka muthiru mweri jwa 10 abunge biba muthurukire mubunge rutira no thimenti Raimdahu ndija mukarigite wao na kuthura Daktari John Mutunga ja mukarigite arabugire Raim atina kadharia kwithura batongeria nontwe imubunge kiumbe. Wale wamechaguliwa chairman na vice chair, hata hawa wakicheza hata hawa tutabandua. So wacha wafanye kazi, tufike, tunataka kuona kazi ikifanyika. Mithe kalintu bina batinda na president na uti muntu weta kumuona ibati twetire na kirima tomwirana na mpuru na kiri twamuthaitha tomwirana turombere kanya twite tuone president nontura twanenkere na alemerwe torongo wa last week ni abunge specifically okuma central imenti atwira ne bangite na president wito mona anga baru rongo tukinyira wito mona runene atita kandi wa mita kari gwa ndi putithranirite tutita kona president mturora bangati ariwa butita kona president ina complainire ndio tutumba kwira president tuti organized tuti tayari na nonto bogitumire kinande abunge bagokurukira utogiro barinde kina John Paul bogite baketho beruki gikundi iki na kuretera county mero nkuma kebari tugachoka tuthithie ujo na nende wipuo mero ura twabanga tugeta constituency batu tutarite ina tugeta o Sunday after a month tugeta guntukuna. I will make my own decision ke wetania kuthia kweta kuthilung around lakini kuivon kwenda kwira Meru iba ichi kira Meru iba oba watana kianto na iba baragana kia na iba kuna kuringana ura twambiririo choinya chairman wa Meru iba ichi nu ya karinganithia choka kathra na iba ichi nu ba ne hata okarakara nde team linda utiro bwaringo ntheuru na wisho Nteto cha wanasiasa na barabamba nasho no wanasiasa kyawetera na kona ndire thro mugambire ndikiro muruithania akethire gwathania ikundi iki kwa miaka wina iretigere nke report na Ntoshoro TV kumaje karone bya bunge kengina ngine kineke muchipeja Nairobi mbita Boniface Mungera. Nayo ngwataniro ya Azimio ni uritie machokio kuma kiri rwangi rwa kigina na rwa uthurania bwa ugoti ni ruke ari gutariria ina mbecha iria bethrite bakiuthurania igwita bobone kinya nyuma bwizite onde ariti ngugi bathirikari bakwirikana batiri mushara jwa mweri jwa Thaa. Azimio ikimeneria thirikari ni kuongera murigo jwa kuria mishara nyuma ya kinya kwezana twanya 50 twaitibia CAS bari uga thirikari etiomba kuwa nthiguru etina mbecha ende ne kwithirwa ikimiaikia mugongo na mirigo kinya nkuruki. Kagita kale thirikari ya Kenya Kwanza gitena kagita kaumu gwitetera kumane na limbome ya mutulile atongere banene thirikari-ini ile munini wa rais Rigathi Gachagua mwana mwathakirilo wa rais William Ruto kilima ntumako na uchumi DVD bakionekanaga kuumeria na njira jionde gutetera thirikari bakelithe gete thirikari ithiritwe kiria madeni untu bwa butigete gutina mbesa ja kuria rutiwira bandindegani na thirikari ya Azimio ne umilitie kumenile migambo eno. Mfanyikazi ukiwa umemwajiri kama uko na madeni, hiyo sio shida yake. Tafuta pesa ya kulipa wafanyikazi wa umma, kwa sababu kuja kuambia kwamba kulikuwa na madeni ambayo sasa lazima ilipwe, hiyo sio kazi yake. Hata biashara huwezi chukua deni na ukaanza kuambia wafanyikazi wako kuna deni unalipa, kwa hivyo utawalipa baadaye. That somebody somewhere is hiding something from Kenyans. Because if you say that you have met your revenue or tax targets, then where is the money? Why are we having thousands of civil servants not receiving their salaries for March? Ngwataniro ene kenda kumenya gitumi thirikari thite na mbere kwandika ntukirite mwanya binene thirikari-ini gitumi atongorio baba bathite na mbere kuthithia ndionga janja kagita kalaba kugweta ate gutina mbesa kile kigina kia thirikari. We have established that the state of our national revenue collection by the Kenya Revenue Authority is worse than we thought. Why is Mr. William Ruto and his ministers always airborne? What is the value of these trips to the country? Why is Kenya Kwanza creating more positions and offices like those of CSS when we know we don't have the money? The Kenya Kwanza regime has consistently claimed that it inherited huge foreign debts. Why then has Kenya Kwanza continued with borrowing
instead of seeking to restructure these debts. We believe that this near collapse of our finance sector is exacerbated by high government and priority spending, high taxes that have hurt businesses, massive loan obligations to China, weakening shilling, and foreign exchange reserves at their lowest levels ever. Kumane na mauntu mama makoni na tumili buthoku bwa mbesa ya thirikari ngwatanire neri wa Azimio nilitekanjwa kudhone kigina kia thirikari ya KIRA amwe ministry ya kigina kweleithia na lembesa ya thirikari ikuthi. Today, the 11th of April, where's the money? If KIRA has met its revenue targets, why haven't you paid salaries to your workers? That's the simple question we're asking. And if it is true that KIRA has collected the money and remitted it to the exchequer, then the National Treasury must tell us where the money has gone. We reject governance by backpassing and apportioning blame. We believe that time has come for Kenya Kwanza to provide solutions, not excuses. More importantly, we reject any attempt to pass the burden to the people of Kenya in the name of people tightening their belts. Kenyans are suffering enough already. There can be no tightening of the belt anymore. Mweno mbunge wa Igembe North Julius Taitumu ni ateterete thirikari na kugia na witikio ati monto makabwa kulinga na mibango ile mikire ni thirikari ya Kenya Kwanza. Mbere buru no kumenye kurari na erinyari ne munore and debts. Na ingwetike that thing has been said by the deputy president, the president, the majority leader and the entire leadership. Kinya oro ikurari na mtu wa David D, an economist. Problem yetu turari nyo inene irera inyiliti ne mantu ya external debt, and I think that one has been properly fixed. Na ruga kwenda kwira Kenya kutino wa itara transition ikutha kwina challenges nonto ibuichie ria thirikari kiyenge ikutha kunya kwina run away corruption na kinya wamba brabo tharabu in the system ira exited. So manto akibangwa kwenda kwira Kenya, there is no cause of alarm. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Mbunge wa Tharaka ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi George Gitonga Murugaran ni umwe wa bunge mugwanja barana ndeba tari ni kamiti ya bipartisan iria igategera mateta ja Azimio akiamabawa mugwanja bathuri nyuma ya rais kwithirwa agechemania na akiamabonde bangwataniro yawe kirigaru yawe na rwarukire aria nkuruki bethiritwe bagitikaniria no ukethirwa akibarungamira kiri kamiti ji bangi baria bethiritwe bakithurwa ndene ya kamiti uni amwe na seneta wa Kakamega niwe Bon Halwale kagitenio kauna yongwataniro ya Azimio ni thiritwe ikiregana na rietwa ria umwe wa Kenya Kwanza niwe Aden Kiyan na kuga ojo arindene ya ngwataniro arindene ya kiama kia Jubilee iria niyo irindene ya ngwataniro ya Azimio. God, we thank you for this beautiful day. We thank you for the gift of rain and even the gift of good health. Ntuko ya narua ngwataniro ya Kenya Kwanza negitete muchemanio jwa kuthura kamiti baria bagakirimana na kamiti bangwataniro ya Azimio nikenda kwariria mendekithia ja Azimio mugomojo kurungikwa ni mutongeria wao Raila Odinga na kugawe arenda witikaniria bwanterecho ijerekere kwariria mateta jao. Our PG met this morning under the chairmanship of President William Ruto. Haria kumania na bobo Kenya Kwanza ne thurete ya kamiti mugwanja baria ni The Honorable Boni Halwale, Gitonga Murugara, Esther Onkenyuri, Mwengi Mutuse, Lydia Aika, Hilary Sigei na Adan Keinan. On the need to govern the country in accordance with the constitution and the rule of law. Baba nande ne beregeretwe gukindana na Azimio baria ni Ledama Olekina, Millie Odhiambo, Amina Mnyanzi, Enoch Wambua, David Kosing, Edwin Sifuna na Otiende Amolo. Kagitenio kau Kenya Kwanza ni tarirete moroto jwao jorani amwe na kuagirithia uchumi bwa Kenya. The parliamentary group reaffirms our commitment to the rule of law and constitutionalism and appreciates the role of the opposition to oversight and criticize government.
However, as a PG, we affirm our support to the efforts by the government on policies that are geared towards stabilizing our economy, lowering the cost of living, and creating jobs. Na kuga boba tega igwa kinya gwa karatea. We resist the attempts by the opposition to force or blackmail the government to implement failed policies of the last regime that drove the country into economic mess, including the corruption-ridden consumption subsidies, irresponsible borrowing, and gross fiscal mismanagement through the state capture. Rotere rwa Azimio na Rui iroketie kimako kiao kumania na kuthurwa kwa Adan Keynan na kuga ojo ni mumemba wa kiama kia Jubilee iria irindene ya Azimio. But we are totally surprised and stunned at the fact that they have brazenly appointed in their team a member from the Azimio la Umoja coalition, the Honorable Adan Keynan. As far as we are concerned, Honorable Adan Keynan is a member of the Jubilee Party, which is an affiliate party of the Azimio la Umoja One Kenya coalition. Yet, the idea of killing political parties is one of the issues we want to address through that bipartisan process. We have also seen they have appointed Mwangi Mutusi, who is a member of the Maendeleo Chap Chap. Both Maendeleo Chap Chap and the Jubilee Party remain legally members of the Azimio coalition. Na kuongera kuringana nabo bo batetekeria buru. They are already demonstrating utmost bad faith and lack of goodwill in the manner they are going about appointing members to their team for negotiations. You cannot have your cake and eat it. Therefore, the failed policies of the last regime cannot and shall not be forced on either government or the people of Kenya, because the people of Kenya rejected them in the elections. Kirero gonoronge kuthimana kwa inyabwa gisiasa ni bwanjiritie gukujirwa nyuma ya gikukia mutongereria wa boda boda Nterecha Chuka niwe Willy Mugambi mubunge wa Chuka igamba ng'ombe Patrick Munene Nandi arera mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara menye mantu ja gisigo kiawe na atigane na mantu ja Chuka ntuku yekoro Murugara na arethiritu akiriungira nja ya mutotigi na gwikira nja eje wirane bwa kwithirwa akithingatira kioto kwa kia mwendo wao ntuburia bote mugwiritie bubwega kana botithirite bukiamukirwa bubwega ni Patrick Nandi amenerete ngabana muthomi njoki akiuga nethiritu agikirira mantu ja jankuruki. Munde jigitwe irintugo jengeya a biashara ba muchiwa Chuka kuthimbere na gutara achara arandu kambinge itindete irembinge nontu bwa maandamano maramathiete mbere magwitia haki ya ikubia Daniel Mutembei na Willis Mugambi ora aijikene muno takiraku rukiri runthe kamanda wa borichi wa rutere rwa Eastern Rono Bunei ariri na muchemanio obichini ya kamanda wa county akiaraniria na atongoria banterino baona bura haki ya ikuo bibibiere ikathingatirwa na bura akari bakathiria maandamano aramutongoria wa Nthitango wa kaunti no Felix Tanjeru aithurite ati nari akunenkerwa maratasi makuthitanga athuganirwa bakuraga Mutembei indi athuganirwa babubana bacho watho bokoti bakuregana na kuwato kwago arankuruki bambite kurega kwebumiria kiriborichi kwandika statement. Mwana ugu Felista ariuga muthia Batha Tobago ibebumiretie na bandika statement arabaga kinyithwa kotini rukiri rwa ntugo ya roho noe ujuomwe ataebumiretie achwire watho bwa koti bwa noe ujuomwe ataebumiretie achwire watho bwa koti bwa wikirwa mpeni. I have read the file, I have finished, I have done the letter to the DCI. We have evidence to charge, and I have given the names
of the 6 who are to be charged with the murder. Rono na rikithiritia atongoria baba amwe na andiki ba Nteto atigi kuekera kukiri chonkonwa na abisa kuma obichini ya ochonkoni bwa mwanya Nairobi. A team was sent from Nairobi who are doing their own independent investigation. And when they are through, they take their file to Nairobi for further action. Nyumani Rono amwena atongoria baba bagichacha ibara niritina akari muchiwachuka arawakira mutongoria amenerete uragani bobo na gukinyiria gwikirwa mpeni wa askari ora auragire kiraku. Bwana komanda, watu wa bodaboda wanasema kiraku hatazikwa kama hawatajua ukweli na justice imeonekana. Tumogogu mwani nini najua mama ugogu. Tulenda utigira askari woto atonye ndani ego baba kujaga. Rono na baetegwira nebo kuthamia kamanda wa borichi wa kaunti no amwena OCS wa gituo kia borichi ya Chuka. Nikitoka hapa sasa ni vile tu yule mtu ametoka, kuna mtu ametoka Eldoret amekuja na gari anakuja kuwa kaunti komanda hapa. Sasa hii hapo hadi atika hapa anakuja. Tumeelewana? Ile mtu OCS anakuja hapa, nimetoa huko Illet anakuja hapa. Mubunge wa gichigo ya Chuka Egamba Ng'ombe Patrick Munene na meneretie Governor Muthomi Njuki nunto bokurega kwebumiria kwaria na akari manto makonie ikuo bibi. Governor wetu aliku nemenda kuga atere nundu mani utekantindaga kubanguo niyo. Mutebu bonge tuweka tugatuma ndaka cieto gutwiga ipeni iguru, lakini twakinya ipeni iguru tukathira bata namo. Ai ni mwenda o uriko ate yarauza. Nkuruki akimenagiria mubunge wa ichigo kia Tharaka Gitonga Murugara nuntu bwa ndiunga yake igoro muchi wa kiraku ara akumuria arekane na mathina magichigo ya Chuka Egamba Ng'ombe araithiria Matharaka. Akabenia ndo athiruyu ngati kwira present kira kuri muite kia kia mu ukara present kira kuri muite present ya chalo de antu mau Matharaka magwitwa uyu arungamirite antu mau Matharaka atana alio no ntukwimwa maitwa lakini ari atete gutethia kiraku saitani achindwe. Muchemanio jo ora ukuriwa kureta thiri amwe na ugu utirachiera matunda ara akari bareganite na iromba ria kuthiria maandamano na baadhi mbere na kuinga barabara. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe Mbitawa Samuel Gaishma. Ni kuma kiriro gonoro ni otokuona kanya gakonogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto Nkuruki. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Ogo Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanywa chai? Kinya unitenywa kweka mochama yuto matukangite ngacherewa. Mwana nyama kwanywa chai baba rambwembe. Karibu. Neria lebini leo ngete chai na leo. Mama eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria mwarokwa. Eria ne lisha turugiro thai. Lisha? Othai. Ntago. Kunda kalia ka. Naoni. Kinya gono kwenda niyo ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongera kangi. Kuma naiba eria teria. Eria ne lisha.
no kwenda gukinya kuraja gukiria ngugi yaku na kuigwatira uritani bwa mwanya bwa ngugi yaku aja Embu College turi kwa uritani bweguru bwa gukugwatana na twanya twa ngugi turia turio kwa miaka 28 ni tumbene ja tongeria iwandene kana industrial leaders kiri ICT, cosmetology, engineering, hospitality, business na accounting. Nkuruki ni tumbithitie gwikiro thumbi kwa aritwo 20. Embu College ni tukuragia na gukiria ieo mwanya mwanya gukurukira gukenera unturio bondorijo mwanya mwanya. Ciandikithie, uthome na ugwate uritani bo mwanya kuma kiri twi. Ujukania bome ni bwitite na mbere. Embu College, skills to go places. Turina nkuma enjaga kirewa stage Victory Furniture Shop ni onduke intobia furniture iria tongeretie Meru iria Greenwood City rutererwa nkubu stage iria iri na into mwanya mwanya bya kinande na bya gutigia na bya maguri janthe kuma Turkey, Brazil, Malaysia na China. Turina office furniture ja office tables, office chairs, conference tables, filing cabinets, visitor chairs, coat hangers, orthopedic chairs na bingi nkuruki. Turina home furniture ja sofas, coffee tables, dining tables, beds and mattresses, duvets, carpets, wall units na ingi kathumba. Kethorano kwenda mithemba yonthe into bya kutharia ukamaka. Turi na 25% discount kirebyo na binija chandeliers, wall brackets, floodlights, ceiling lamps, garden lamps, indoor and outdoor lamps na ingi inyingi. Kuruki turi na church podiums, mawaja kugemia na kuthongomia na bingi bibingi nkuruki. Ni ontoboko gwata Nteto nkuruki riongira nduka yetu ntuko chionde kuma Nteto charukire mwanka thaa 12 ciogoro kana uringe thimu gukurukira namba 0748578516. Karibuni to Victory Furniture Meru branch where style meets comfort. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Making a difference. We did not have water. Hatukuwa able to sterilize equipment. Many students didn't get the chance to interact with the computers. It takes a single idea, a single decision to do better, to be better. But what does it take to make a change? At Safaricom Foundation, we believe it takes passion, love, dedication, and Kenyans to build a better future. We partner with communities across all 47 counties by advancing education, by enhancing healthcare, by supporting economic opportunities. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Kugwatogeni oringi kiri Nteto chetu cheruthe mwengi chokera na Nteto nkuruki akariba thiruga itintere cha Igembe South ni bachumiritie kumeneria otungata ndene ya dispensary ya Kirimampio arabethiritwe bakiwa gutena ndawa na kinya gutena atungatiri bakung'ana ndene ya sibitari ethana ndibethiritwe bakiuria thirikari rungu rwa ngavana Kawira Mwangaza ethirwe gitegera dispensary na kwagirithia otungata kinya nkuruki. Dennis Mugendi katumenyithie chio. Location ni Kirimampio, wandi ni athiruga iti gisho kya ubunge ni Igembe South. Kuna kuri na sibitari ya giti ya Kalitoro nayo iritwa Kirimampio dispensary. Sibitari bakwathira kuona ndawa ku nitaguswana na dhabu mabisa baogima ba utungata ni bairi aki ithimi sibitari neje ni thina na madina jangi kithumba jalere ku bagutwathira thina ira tukulukirite okulukira sibitari
oningwete kende montori kwa neara maita maingi ndawa itethera cie cibitare ariti beto bangoingwete kio kethera to mawande kithirikare ibele na nya cibitare yeto bulaithere ibokwana kinya area yo bora yethere safuki batu ito inyelekete amanto amaingi no ntote ndawa ira ciethera cie ko muno ipenikila kinya muntu akeya cibitare ayetwe aya wa penikila icio ciethera cie ko kinya lab ora wabwitha cithimi daktari ora na kwire kwou daktari we kwa uria kuigwa cumbuka kwa kubwithi ithimi nabyo renge thaa ine itarambura bokomana itarambura itoteseka muno tumuntu aya kubwithira kithimi ara kawetera na wetera no metu tumira light microscope na tubati kuthira tumira electric microscope kugwe na thina onto imwe baba ingi bakarimene neji barazimika ko baba takibali barabara neste gukurukirika mwanka mushine omawa gusotungata baragata bakura thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira ngavana Kawira Mwangaza ni tungate kenda gutigira cibitari ya Kimampio ikwagira lab technician na bati kwethera ari ao onto twina thina onto netera na ari kiokwa lakini ari mulebi eu challenges yario ugonge nakuo bayo te anto baromba kuthurwa kamete teromba kuthurwa engi ao twina thina kamete onto kamete bonthi baurire kuini ntini ngwa unde mukamete na challenges impitiani nyingi muno ko yosumbura nyo akwa musie no to kwethinya ndawa imwe toneka ao ithimi bukwe ithimi bitu kuoneka cibitari twina kwina thina nene muno anto abeto cibitari ye ito kwenda yethera ye na maternity ward ete maternity ward mwasie weto nya aswa otuko twambo muitethie nya cibitari akama twakaendwa cibitari akaurenya kana njirene mama Kawira Mwangaza ito tukuromba ri nene cibitari utukirire yo kenda yomba kwithira cibitari iri ingi twewe mandaktari eno taalamu wondi cia twao twakire kenda ntomono nisuru kaira no ndungekuru nyingi iri tikarukira nya babarene anto baingi ba ukwira njirene baitethetu ningari utuko no ntobwa weta kuria twana cibitari kuka tukuromba mama Kawira cibitari ne ku na we yo miliongire kenda we yawonwe karakari kenda me otwakira wondi no ntunogwere otwa mbesa cia waka laboratory nduga tware atho nugoro otwa mbesa milioni 1 kwa milioni 1 yeteri kenda cibitari me yakwendelea kidogo. Dennis Mugendi, Weru TV, Kimampio Dispensary ward ni Athirugaiti, Gembe South, County ya Meru. Na bwakariba kuma ntere chia Mogero Magutu nini batigi na kimakoge kinene nyuma ya mwana umwe wa mweji wa miaka 16 kwithirwa kigwatikana na nguo cia ndene cia ekuru arana nde ekuru kuma ntere jibethretwe bakiuga nguo ciao cia ndene ni chithiritwe ikiwa na njira nene na wagitetera mwana uju nethritwe akiuga kuri na sauti iria ethairwa akigwa chikimwira chithirwe chikia kana akia nguiji cia ekuru ndene arana ndethiritwe akiuria antu kana kinya athinjiri bethure bakimurombera nikenda kumukura kuma kire irundu nebi Nturani ya Mogero mbari cia Magutu ni kirigichigo mbunge kia Marara kirigaro na nkinya kimakogi tigite akarimo no mono ekuru banture nuba makite na gwatika muthako mwa gintu mianke 16 wa kwithirwo na magana manguo cia ndeni cia ekuru banture nu lewe atuaga bwadi ja kolora no kaigaga nyomba le mwaga kabana pegi akadia kajiga ko nyomba kajiona kaibwa ugaga niyo mpieto nyinge mono na tetiri pia mbele kane ajire no kambela kage kulubantola bakandekera lewe na boy balingitie ngeto myoko na mde tugile gatukubweta boja bututererie bote muge kolo yesurwale agwekera guko kumegoro nkuma kanisa nteria raizi kana dia kone ndieu omde nkoramba o kawaida tamwekolo ndiye tagwekera nkiti gutele onombi nkena ligana ndagena kimako kinene muno ajukeji yako jonde mbulante agwekera omndo nakamba nekire batini mbona gyagwekera kuringana na ekuru babatutharitwa oturaga na njira batakumenyana baingi bao bakiugaga ibanogete guchigura ajukagia akajukia bunka churwale kununka muntu muka edwale ya kana ndo mamojo ina kana kae nachali atatongile alaitaga lyogu tagala akuwe kunikana masha kedo kadio kule mukangi chugwa yangiri yele me kule papa te kagira twa toto twa na iloni mtu ayedia kala ile yuma golo akagulera yangiri yele mbera mtu akajokerwa olele agotekio kila emwele
Nitukwegua tinda atia. Tonga na kunya kana loe. Bariuga kamwana gaka kathongagira nyombani ciao kagita karanto baumagaruka mechie kuthukia nguo ino itakumenyekana kura kairaga nyumia kuthukia na gakatiko kagita kambere unto bobo bwambirie mianke na mithiru. Kana gaka kambirie kujukia nguo ja churwale jaka ke kanini ke kaije. Kakwambiria kujukia oma twarigana ni kirundu kiriko kekejirite kana aka. Stiru kana kaka ke kalaga nojoa no wakomboleta nyomba gina aradile kukadogomera nikenda kadoma katonya formu na nakalite kagita kanene muno na karibu atiete miaka 2 twesiria ni bwala mwana agimala bando no endelete kujukia ele ntukwe mwele sande ndajukia ndani kakalwegoni chulu ale idandatu ndadi kanisa nenda tigete mamua kwa umojie noko meanke di kwanora ndamuriero nuomba nolele ambera ale atajukia noko mende nende kujaka mwana ono ajukagia nguo ne ajukagia kiri uchunku ni tande kibande tonda keno eriuga kaitagua nguo inu ichauti kiaragia na ruthiomi rwa kimwimbi na nyumia kuthukia nguo ino chautire ikaura na igatiga kumuchumbura na kuma gwa gakiriria antimeana ni au ntumbe ja sauti nyingi. Arabu wathi wagira nguo inu cia ntwa kawira gwa thuki ntheru kana nguo china ruko na waja nacio na tabarutha nacio ndisa ida kaba kamaria na jonga rukia Nteto kena jiga na ulu ba ni mama unanda ro nto makuro wale ko do gutie kyo ma Nteto nto ulumbe ko na teka ko na wote kwa ngileta kiyo kutamdagwa Atori baba batongoretwe imutumiri omwe wa nture nwi baromberete na nkinya kuririkira kirundu kira bakuga ikithungirite kana gakuo nyuma ni barabethia nguo inu cionthe bakiuragia utethio kuma kiri arombi na endi murungu kuma kiri guntu mwanya mwanya ndeni ya nthiguru ya Kenya kuromba tuyaciari murungu wetu kana gaketu mwana wa murungu na kuromba uri gatatu Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Nabo ene matatu na baraberigaira biashara ya ukamati kenda kuona mugate jwao jwa ontuko ni batariritie kunganirwa kwao ni mubanganirie jomweru jwa stage ya makutano amwe nabo makanga bangariji ni bethrite bagiteta kumania na kiria bakuga bainiria bakuringwa bagwato bakiugaira giangari ni chieguru muno nawe ure urungamirite municipal getobunka natanethiritwe akiuga bagategera kinya mubangire ejwa boda boda muthurioki katutariririe nkuruki ni bumango jomweru jajura tini gavana Meru kwa mwangaza na mutijo kwa ngangi jagutiro tingari nyemwe matatu ikujiro nkeke oja oja irejikene jambo iring aralitete kikundi kiawe kireko mlikanya macho kikogwa tangariji India muna bubu kikundi kia nto baraba mbuira na ndiba chimune tina nguchitia na kugabali ngoba ino teo bakaria na thirikari ya county utingari nyama ketho kigwatwa na kinya kugaba ketho bakithithe mugomo. This time round Madam Mwangaza Kawira oni ntere ya fine ntere ya ukwalia uma twakwe narua kana rojo being the deadline gari wigwateri yau osierilize failure to that tukaga maginya thora imeri 3 aturoka rukiri tukerwa kuma na ruo gwatwa ingiri nyanya kana gwatwa ukerwa ingiri nyanya na iturirwo na ite ingiri nyanya aki turirwo tugakinyithirwo faini cietu ikinya ingiri 20 ikauma laki gutengari kagwatwa kwambiria na arua lakini keja kugwatwa tukandamana barita bakagita magamba jetu na ara kwa county government bakaethi batwirite tukeigitro baini ingiri nyanya na twategera tukona gaja kuma ntujeithie katikati negetu na ngavana untubra boregana na bunandi ne akeba matatu ndene county Meru baraba ugita ndubaba kuthiurunga bakyoja antu ne baba kuthukia biashara na thirikari ya county muno biri kuinyiria nguruki gutigara ndubaba gwita so antu araba gwita kugwa mathaiji baraba gwita kuiba kuringo baini wa mbere uti askari county ugwita ajukia ngari nje mtu utogwita ajukia ngari
stage muntu ura kunukwa no ura gwita akarega akandiswa bonda akambire gwita kiokota njirene ura twethera tukiugaga na so gatwitikanirie ni ritwa mwaka na ngabana wetu ameria gukuria Meru reka tumikuria na njira ria agirite gukethia muntu wa matatu kwenu wa kuthurumiwa ni thirikari ya county riu twateta indi gukane sheria kuthingatwa nte kuona ona batu tumba kuwa sheria ne kathingatwa nuntu bwa ubinafsi bwa muntu faini nte kinya kethia ni kwirwa ni nyingi kenda utaringwe nyingi u thingata sheria twitwe na boke kao beja bauge ikiama gikubari kana batongeretwe no kana imbio yo tuma bakara beti cia gathirikari bebera bago manarua bago maruju ketha bakago maibago menarua ibago menya ruju ende utura tugetikiria batwe turi antu ba matatu twitikiria ngugi tuchokwe na ara turarika ondobra bugati mbaru ni monyerio mutirijo kangangi no gitobunkana ta na inkuri antu betu kiuria gikenene muno wa Meru antu bara baingi twitete Nairobi miaka mingi uti muntu wekwa nthi ngirobo cinema etete Nairobi University mbere ugaikwa tirum udute bonda bonda wite Anniversary Towers kana ume tirum wite University of Nairobi na ko tute kona nike Meru tukaethia every point in boiling every point in dropping na peaking kenda tuthira twina onda ya city utukuga tukwenda through our governor tukwenda mutindo wa city jana kururere ya city no mwanga twina onda kuma matatu sector weta bonda bonda sector weta traders bongwa kenda tauni yetu ithongoma amna bubu gitobunkana tau gitenandi antora bathengerete ni gutigira bigibigi chonde ne mutirijo kangangi chigithwa chino rungika akiuga no monga ikundi bionde bidho bikimenyekana na ndobra batena ibandi pedho bakebiro ne mutirijo kangangi tugwetikanire tugatukane baroa kire SACCOs chionde ire designated ira chionetwe rinyarao barwe ukoma ke municipal manager office ne saini na yekwene chairman group we SACCO kenda SACCO irenge keja tugeta no to babu tukaboria barwe area bare kurita baro a similar letter like that then tukamenya muntu jo fake muntu jo no katero rojete gutwaragania town kuri ana bakuma nja chie to bathiria form 4 bakanenkerwa bonda bonda which is good lakini tutekuga muntu jo anenkerwa bonda bonda tena kibande na eja na kibande agatonya gisa kwemwe iji kenda tonywa na utaratibu kenda member wije kena na ritora urire tokie batwi kenda nya batwi twikaria bau batena ibande ibo tukuigwa bakwenda kugitathia kutharathi mucheitha stuga tukangiri to stickers na muntu ura ketha umite nkabune waneko stick gitimbine Meru tafadhali stick to that etha we Meru nagwe witetie mpuri actually itana stick kunderiku ndeu no tuonerwa kaga tukenda kumenya tukuthithia kaga no monka withirwe ikiamene kiangi kira twetikaniria ni ati monka nandi utikiama kingi kia bikibiki gikaetwa town yeji monka further notice urio gwita ngugie boda boda ari ukorene ebere ngugine ya boda boda ikenda ngugie boda boda ikagia mwerekeo jo mwega so Thaa inya town yeji uti muntu bikibiki nyomo bokoroinda na muntu ngari nuntu bwai muntu ekamatira arabati okamate nya batu bikibiki no tukwenda tuthithie ngiripotera Weru TV beta muthuri Muriuki Nkatho cha mwanya yogwa wagwatakanyaga kuna kwithro gwatanite na bautwe kiri Nteto chetu cheruthemo tuchemani thaa 3:30 kiriji na ingi nkuruki beta MAUREEN kinya munene to mathithio ni MAUREEN kome itanambere na gukenera mibango ndeni ya Weru TV. Eje ni Weru TV.